I pozdrav dobri ljudi, dobrodošli na našu novu recenziju. Danas imamo nešto malo drugačije, pa možemo da počnemo. Čim otvorite kutiju, naravno, u prvom planu je GT2 Pro. Sa desne strane kutije nalaze se uputstva i dosta suvoparnog teksta za koji smo sigurni da niko od vas neće pročitati. Tu je kabel za punjenje i ovoga puta nešto skroz novo. Umesto magnetnog punjača sa 2 pina, ovog puta ćete dobiti magnetni čip bežični punjač, jer sad posjeduje tu vrstu punjenja. Prednost ove opcije je što možete sat napuniti na bilo kojem čip bežičnom punjaču, pa čak i na leđima pametnog telefona koji posjeduje tu mogućnost. Budući da smo već testirali i objavili recenziju za Huawei GT2 pametni sat, odlučili smo da isprobamo i podelimo sa vama naše iskustvo sa novim modelom čija je oznaka GT2 Pro. Lice sata je celo pokriveno zaštitnim staklom, te se okviri gotovo i ne primećuju kada odaberete tamniji skin sa kazaljkama. Zbog nešto šire kućišta stiče se utisak da je ekran nešto veći u poređenju sa prethodnim GT2, iako je dijagonala ostala nepromenjena. U pitanju je 1,39 inča AMOLED tip ekrana rezolucije 454x454 piksela, koji je već dobro poznat recept za fantastičan prikaz boja, kao i odličnu uštedu baterije. Kućište je ovog puta 46,7 mm, dok je kod klasičnog GT2 45,9. Kvalitet izrade pametnog sata je poboljš, te ovog puta umesto nerđajućeg čelika zatičemo titanijum, a pored toga tu je i safirno staklo koje će značajno smanjiti šansu da dođe do loma i ogrebotina ekrana usled neočekivanog udarca tokom sportskih aktivnosti ili svakodnevnog korišćenja. Što se narukvice tiče, ona je običajnih 22 mm širine, te možete zameniti sa bilo kojom univerzalnom ako to poželite. GT2 Pro se prodaju u dve varijante. Jedna je sa crnom silikonskom narukvicom, dok je druga upravo ova koju vidite sa kožnom sivom. Kućište obe varijante sata je u metalik sivoj boji, s tim da sportski model sa crnom silikonskom narukvicom posjeduje nešto tamniju sivu boju. Bočna dva tastera nažalost nisu dobila dodatnu korisnost poput rotiranja, već i dalje imaju istu funkciju kao kod svih prethodnih Huawei pametnih satova, a to je ulazak u glavni meni i mogućnost da se sekundarnom tasteru dodali opcije po vašoj želji. Primećujemo i da su modernizovani optički senzori na donjoj površini sata koji sada imaju nešto manje diode, a umesto plastike koristili su keramiku. Težina sata bez narukvice je 52 grama, što je 11 grama više u odnosu na GT2. Na prvi pogled se primećuju vizualne promene koje su ovog puta podignute na viši nivo i ostavljaju utisak premium proizvoda. Te smo sigurni da će izmamiti poglede drugih, a isto tako je ovo najbolji Huawei sat koji smo videli do sada. GT2 Pro po pitanju čipa nije pretrpeo nikakve promene. I dalje kuca Kirin A1. U esenciji on je ključ uspeha za veliku autonomiju baterije koja kod ovog modela kao i kod prošlog GT2 može da izdrži i do 14 dana od posljednjeg punjenja. Naravno, ukoliko koristite Always On, jasno vam je da će baterija trajati u proseku duplo kraće, ali čak i tada to je najmanje trostruko više od prosečnog pametnog sata drugog proizvođača. GT2 Pro posjeduje i 4 GB interne memorije, od kojih je oko 2 GB slobodno, pa taj prostor možete popuniti sa recimo skinovima i sa MP3 fajlovima ako želite preko Bluetooth slušalica ili sata da uživate u muzici. Tu je naravno i sertifikacija 5 ATM, što znači da sat podržava i sportske aktivnosti u plitkim vodama jer ima otpornost na pritisak od 5 bara. Ne preporučuje se za skijanje na vodi kao ni potapanje u veće dubine. Ono što je dobro definitivno ne treba menjati, pa i ovoga puta novi model GT2 Pro posjeduje funkciju razgovora preko Bluetooth konekcije. Zvučnik očekivano nije glasan, ali može završiti posao u manje bučnom ambijentu.
Svakako može dobro poslužiti kada su vam ruke zauzete tokom vožnje automobila, osim ako vozite Trabanta. NFC čip ovaj sat posjeduje, ali je samo za kinesko tržište omogućeno bezkontaktno plaćanje. Verovatno se pitate pa čemu onda NFC? Pa isti ne služi samo za bezkontaktno plaćanje, možete ga koristiti za uparivanje sa drugim uređajima i prenos podataka. Huawei GT2 Pro donosi i pregršt novih skinova, tako da svako može naći nešto adekvatno za sebe. Download baza je dosta bogatija nego ranije, ali složit ćete se sigurno sa nama da polovina tih skinova ne biste izabrali kao skin vašeg sata. Kao i GT2 Pro verzija posjeduje Always On opciju, premda tu morate izabrati posebne skinove za taj standby režim, što se nama ne dopada. Ono što će sve zanimati je kako izveštava notifikacije. Sad podržava notifikacije svih popularnih društvenih mreža kao i standardne SMS poruke, međutim nije moguće odgovarati na iste. Gotovo sve promjene vezano za sat se vrše iz Huawei Health aplikacije, a tamo smo otkrili nešto veoma zanimljivo, a to je sekcija za download aplikacija koja do sada nije bila prisutna. Naravno, baza aplikacija je još uvijek siromašna, ali se iskreno nadamo da će Huawei ubrzo obogatiti. GT2 Pro obuhvata prepoznavanje i praćenje gotovo svih sportskih aktivnosti koji uključuju sportove na kopnu i u vodi, kao i neke borilačke vještine, te možete očekivati barem 100 različitih za sada. Pored merenja stresa, otkucaja srca, pređenih koraka, sagorelih kalorija, praćenja sna, pokazivanja vremenske prognoze i ostalih već ustaljenih funkcija, GT2 Pro posjeduje i merenje kiseonika u krvi, a tu opciju je relativno skoro putem softverskog update-a dobio i stariji model GT2 kao i još neki Huawei pametni satovi. Sportske aktivnosti neretko prepoznaje sam i automatski vas pita da li želite da započnete praćenje. Ukoliko potvrdite, nakon završene vežbe dobit ćete kompletan izveštaj. Neke sportske aktivnosti ćete svakako morati ručno sami da izaberete, također vas glasovno može obaveštavati ukoliko vaša statistika pređe normalne vrednosti, također podržava do 10 kurseva za trčanje uz glasovne smernice. Huawei Share One Hope je prilično zanimljiva opcija koja vam daje mogućnost da jednim dodirom telefona i sata prenesete određenu fotografiju i da lice sata prilagodite sa istom. Međutim, imajte u vidu da je ta opcija rezervisana isključivo za Huawei uređaje. Također posjeduje i funkciju daljinskog upravljanja kamerom vašeg telefona, što će itekako ceniti korisnici koji su na putovanju i posjeduju tripod. Tu je naravno i mogućnost kontrolisanja muzike direktno preko sata puštene na telefonu. Ograničenje na iOS platformi postoje, a funkcije koje smo primetili da ne funkcionišu su Share One Hope koja radi samo na Huawei uređajima. Također nije moguće dodavanje muzike sa iPhone-a na sat, niti kontrola muzike preko sata koja se reprodukuje u muzičkom playeru telefona. Nije moguće ni preuzimanje novih skinova preko Huawei Health aplikacije. Ukoliko se pitate kako se ovaj sat uparuje sa telefonom koji nije Huawei, to možete uraditi na sljedeći način. Neophodno je da na Google ukucate app Gallery i da preuzmete aplikaciju na vašem računaru, pa da je prebacite na mobilni telefon ili to isto možete uraditi direktno na mobilnom telefonu. Zatim, instalirate aplikaciju i čim pokušate da se ulogujete na Huawei ID, automatski instalirate HMS servis i onda ćete biti u mogućnosti da se ulogujete ili da napravite novi ID nalog. Nakon toga, vaš sat je spreman za povezivanje i naravno, to sve nakon više update-ova. Možda vam sve ovako zvuči jako komplikovano, ali ukoliko samo ispoštujete ovaj redosled, sve će biti kako treba. GT2 Pro pametni sat, kao i svaki drugi uređaj, posjeduje prednosti i mane, a mi smo to vidjeli na sljedeći način. Kao prednosti, naveli bismo titaniumsko kućište, safirno staklo, AMOLED ekran, zaista veliku autonomiju rada, po kojoj se također ističu u odnosu na druge pametne satove. Tu je naravno bežično punjenje, pozivi preko Bluetooth konekcije i generalno dizajn koji se uklapa kao pratioc kako u sportskim, tako i u svečanim prilikama. GT2 Pro jako je prilično funkcionalan sat, dolazi sa nedostacima koje smo mi primijetili. Ne podržava NFC plaćanje u Evropi, iako posjeduje NFC čip. Ta mogućnost isključivo funkcioniše u Kini. Ne podržava druge popularne aplikacije za merenje i praćenje sportskih aktivnosti. iOS kompatibilnost je zaista loša, te se nadamo da će to Huawei ispraviti u budućim upgradeovima. Smatramo da je cena previsoka, iako je sat veoma kvalitetan. Sama cena je kao solidan pametni telefon. Svakako, Huawei GT2 Pro je solidan upgrade kada se uporedi sa GT2. Daleko da je loš, ali i korisnici koji nemaju Huawei mobilni telefon žele da posjeduju sve mogućnosti ovog pametnog sata bez potrebe da se instaliraju 3 posebne aplikacije da bi sve radilo kako treba.
Još treba raditi na softversku optimizaciju uređaja, a nesporan je sam kvalitet i lab dizajn. Dosta ljudi će zaista imati poteškoće da prepoznaju da li je ovaj sat običan ili pametan. Drago nam je što ste bili sa nama i ovaj put. Ukoliko već niste, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujete kako biste mogli u buduće da pratite ovakav sadržaj. Naravno, ukoliko vam se video svideo, lajkujte, a mi vam želimo sve najbolje do sledećeg viđenja. Pozdrav!